Assalamu alayka La ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad. Duduk sampai suruh berdiri, duduk, baca yang benar, biar rapi. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Peganglah Quran kalamullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini majelis Nurul Mustafa, kaum muda maupun tua, bergemuruh rasa cinta, mengharap ampunan dosa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini majelis Nurul Mustafa, kaum muda maupun tua, bergemuruh rasa cinta, mengharap ampunan dosa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Perhatikan jangan dicela, duduk
semangat iman di dada di majelis La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semoga Allah tetap menjaga kalian, wahai para pecinta. Nabi yang mulia dalam cahaya nurul Mustafa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, pertama Quran kalamullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.